hapa ni Honorable Bitakwira Bihonai Justin kutokea Kinshasa. Population yote ya Uvira na kando kando, iwe territoire au ville, kwa mbali tukiwa Kinshasa tunafuata yoyote inayopita, iwe Sange, iwe Luvungi au katika vile ya Uvira. Masasi kupigwa ovyo ovyo na wamoja wanaojiita wazalendo, mara nyingi kufarakana na jeshi la taifa. Ndugu zangu wazalendo, nafikiri kati yenu sasa tutachagua kati ya kondoo na mbuzi kama jinsi Biblia inasema. Mkumbuke kwenye mlitoka. Mliishi miaka mingi sana porini. Hakuna mtu alikuwa na kanyaga Luvungi, Sange, Runingu, Kiliba au Uviraville. Nyinyi wote mkumbuke chawa zenye zilikuwa ndani ya makaputula zenu na mapantalon zenu. Nyinyi ndio mlikuwa sasa fierté nationale ya Kongo. Fierté nationale ya Kongo. Sasa hatujui ni wanani wamegeuka majambazi. M23, AFC, jeshi la Rwanda, au kati yenu ni nyinyi ndio mnageuka sasa majambazi. Tanto waliiba mbuzi, tanto watu watatu walikufa. Meme Bukavu kwenye kunatawaliwa na Rwanda na beberu zao za M23 na AFC. Population haiishi jinsi mnageuza Uvira leo. Goma kwenye kutawaliwa na Rwanda, ndio tunaona watu wanapigwa, wananyanyasiwa, lakini hakuna masasi kama pale Uvira kwa leo. Ndio maana na wakumbusha mu 2023 wakati tulienda Baraka, tukatoka Baraka tukarudi Uvira, mimi ndio niliwarudisha kutoka porini kuingia mji ya Uvira. Na kila mara watu wananishutumu sana, ni watu wa Bitakwira wale. Sasa mjue kinachokuwa na mwanzo kina mwisho. Kama tabia hiyo amuiachi, watawapokonya zile silaha mko nazo, na wamoja watafungwa. Hiyo vifo ya kila siku, hiyo masasi ya kila siku, ukiuliza ni nani? Wazalendo. Hamko wazalendo. Kesho wa Amerika, Umoja wa Ulaya, serikali yenyewe ya Kongo, mutageuka tena maforce negative. Ijapo hiyo mnyini ndio watu walikuwa wanaanza tegemea kupita hata jeshi. Munaleta haya. Na unajua imbwa, ukikamata imbwa unaipandisha gari. Ikikuwa ndani ya gari, lazima tu itapende ruke yanze chungulia, kila mtu aone kama imbwa ilipanda gari. Njo bale bazalendo yenu. Ni batu ya pori, batu ya buchafu, balevi, bavuta bangi. Donc mabaya yote yenye ko kudunia
wanaifanyaka. Kisha njo mubatoshe kupori mubalete mumugini kama balinde baraia. Leo sasa matunda njo ile yenye inaanza vuniwa. Na wanani wanaanza vuna? Raia. Tshisekedi uko wapi? Kinshasa. Kazi ni kufanya nini? Kupanda mavyo. Na kwenda wapi? Mumainchi ya kigeni. Kufanya nini? Kimbaraga. Eske ulishakaleta nini? Na ulishafanya nini? Na wakati raia iko na malizika, bale babandi muliletaka swandi zake bazalendo. Raison pour laquelle population ya Congo en général ina multiplié Président Corneille Nangaa na visi yake Bertrand Bisimwa na Dr. Kaniki. Mufanye uwezekanavyo, tunajua kwamba mko na nguvu. Ile nguvu raia inataka kuiona, mutoshe raia mutumwa. Raia inateseka. Raia inateseka. Balikuwa distrait na ba inconscient sa vile ba embudome laki Bitakwira na ule wa machafu ya kuvimba Felix. Meraie na malizika. Ona maitandi yenye mulisha libere. Population inaishi kwa amani. Wanalala bila kushituka. Watu wanatembea na uhuru bila barriere. Na wengine nao weko na lazima ya kupata ile uhuru. Afande Makenga, toa oda zile imbwa zote bazifakiri. Oda yako tu, zile imbwa zote batazifakiri. Uvira watu wanateswa, Luvungi watu wanateswa, Sange watu wanateswa, Runingu watu wanateswa, Kiliba vile vile, Baraka usiseme. Batu banakulia afande Charles Matama. Tosha oda batoto bateremuke kwa ile milima. Bana basubiria Uvira kwa hamu sana. Jambo. Nafurahia sana my voice note mie ya Bitakwira. Anarekonetre kama amani iko Goma na Bukavu. Kila mara mko mnalalamika, M23 inamaliza watu. M23 Goma inamaliza 7,000. Inamaliza watu, inaua watu. Bitakwira mwenyewe shefu wenye anasema hivi, kwenye M23 iko Goma na Bukavu hakuna masasi. Musikilize voice note nzuri. Mimi nafurahi sababu kila mara tukiwaambia kama watu wanaishi na amani, hapana, mko Barwande nini? Hawezi sema kitu, mko Barwande mnamaliza watu. Shefu wenyu mwenyewe anarekonetre kama amani iko. Anarekonetre vile. Tunafurahi sana gisi sasa hivi ukweli naanza julikana. Jambo wa ndugu wapenzi. Mimi hapa ni Remo Sheria Muliro, president wa communauté ya Barundi ya Sheferi Plaine de la Ruzizi. Kwanza kabla sijaongea, ninatoa mkono wa pole kwa jamaa zote ambazo zimekumbwa na vilio kutokana na mashambulizi ya hao ndugu zetu watoto wapotevu wanaojiita wazalendo. Lakini lengo zaidi ya kufanya audio hii ni nakuja kumjibu huyu bwana ambaye anajiita Bitakwira Bihonahai Justin kwa audio yake yenye alifanya. Iko anakondane jeshi lake ya wazalendo kufuatana na mauaji ambayo
wanaendelea kufanya umo mteritwari yetu ya Uvira, Plaine de la Ruzizi na Ville d'Uvira. Alors ni mshangao mkubwa kuona leo hii Justin Bitakwira anaweza kuwa mtu wa kwanza kushutumu imbwa zenye alitia makali. Ni yeye mwanzilishi wa hiyo banditisme yenye ambayo iko nafanyika hapo mu Plaine de la Ruzizi na muvile ya Uvira. Aina yote ya mauaji na machafuko ambayo yalifanyika humo mu Plaine de la Ruzizi ni yeye aliyafanya. Mnakumbuka kama aliwahi kuita hawa watu wake ya kwamba ni waguruguru wake, kusema kama yote wanayoyatenda yeye anayajua, ni yeye mwanzilishi. Lakini kwa mshangao tunasikia Mulozi njo anaanza kulia sasa, anamaliza ua, kisha yeye anakuwa wa kwanza kulia kwa mauaji ambayo anatoka kufanya. Justin Bitakwira, tunapenda kukuambia ujue mwisho ya haya yote wewe utajibu kumashtaka, sababu tuko tunakonstitue dossier yako. Siku hii nchi iitwayo RDC itapata uongozi bora, najua hakika wewe utajibu kumabaya yako yote ambayo ulifanya. Iko documente, bien documente mabaya yako yote. Ukumbuke kama hakuna mulimai wa bangi anaweza vuna lengalenga hata siku moja. Haitawezekanaka. Ulipanda bangi na leo hii inavutikana, inaanza kuvuniwa mu Plaine de la Ruzizi na mteritoire d'Uvira. Ni weye mwanzilishi wa ubaya wote. Usianze tafuta mambo ya kujililisha, usianze kutafuta mambo ya kushauria hawa, ya kukondania. Ujianze weye peke kujikondane. Fanya mea culpa, watu wote watambue na wajue kama ni wewe. Communauté international, national na local wakutambue kama ni wewe mwanzilishi wa hiyo ubaya. Usianze kutafuta shetani ingine fasi, ni weye. Tunajua kama weye njo diable Satan wa territoire d'Uvira. Ni wewe uliforme hao wa vijana, ni wewe uliwaombea silaha kwa Chilombo, ni wewe uliwaambia waue huyu waache huyu. Unakumbuka kama ni ulianza ni kuwatuma ni kuua Wanyamulenge na Warundi wa Plaine de la Ruzizi na wao Plateau na Moyen Plateau. Ni wewe njuli batuma. Sasa leo silaha inakugeukia, wanaanza kukuua. Uliwafanya wenda wazimu, leo wanaanza kuua bandugu yabo, unalialia. Unaanza kusema maneno sawa vile na wewe uko na makiwa ndani ya moyo wako. Acha kudanganya watu Bitakwira. Acha kudanganya watu. Watu wanakujua, na kila mkaaji wa Plaine de la Ruzizi na territoire d'Uvira kwenye iko anajua kama wewe njuli wakokotea haya mabaya yote. Haukuomba Chilombo silaha aseme ni juu ya kufanya vita ingine ya kudefendre territoire national, sa vile unazoea kusema. Hapana, wewe yako silaha ilikuwa ya kuangamiza communauté moja zenye ulikuwa unajua hautaki uzione mu Plaine de la Ruzizi, na ni communauté ya Warundi na communauté ya Wanyamulenge. Sasa zile silaha acha ziendelee kufanya kazi, acha kabisa ziendelee, acha ziendelee kuzika. Wewe njo ulizileta, na wewe peke unajua siku utazikamata. Sasa vile unatoka kusema mwenyewe, unatoka kusema hizo silaha utazinyang'anya zote, sababu unajua vile ulizipana. Acha kukondane hao wa vijana, na kila kijana mimi najua anaweza kuitiwa ku tribunal. Hakuna kijana atakosa kusema kama wewe njoo ulimpa silaha. Wewe unaanza kuyama, unaanza kutatalika, unaanza kosa maneno ya kusema. Ni mara ngapi Honorable Muivwa alikuita, anakushauria funza watu kujenga, kuishi kwa amani. Wewe unampinga, unamtukana vile unataka. Sulijiita jogo.
Haukujua kama huko jogoo ya kulamusha wauaji waende kuua wengine? Sinjo ilikuwa kazi yako? Ulikuwa unajiita jogoo ya mwingine, jogoo ya kulamusha wafanya maovu waende kuua watu wasiokuwa na hatia. Leo unaanza kuyama. Neno la pili mimi natafuta kusema ndani ya hiyo audio ni ajili ya hiyo jeshi la Burundi. Wa ndugu wapenzi, mnaona pale, angalia vile bako bana Chilombo anabaita seme banakuya kusekirize batu mu plaine de la Ruzizi, banakuya kusaidia Chilombo kusekirize agression, aseme agression ya M23. Mbona bako bana baua kwenye M23 haiyafika na hiyo jeshi ya Burundi iko hapo? Hiyo itawageukia MONUSCO ya pili. Mufanye haraka iwezekanavyo. Hiyo jeshi ya Burundi nilitoka kuisema tena mojo yangu ya kwanza, muifukuze itoke ingali mapema. Hao walikuja kuchuma pesa, balikuya njo kupora ile banasema kusahura plaine de la Ruzizi, kupora Kongo. Kama hamuangalie watatugeukia tena sawa MONUSCO au bajeshi ya Burundi. Koma fasi yenye kuko jeshi mabatayo na mabatayo, watu sawa wazalendo wako wanakamata silaha wanaenda wanaua watu, hiyo jeshi ya Burundi iko hapo. Sasa ilikuya kufanya nini? Watu kabisa mnashindwa kuona mambo kidogo kidogo sawa na hiyo. Juste Bitakwira, huku unaona kwenye unafikisha raia, huku unaona kwenye unawafikisha watu wasiokuwa na hatia yoyote. Lakini na wazi mkifulero ya kwenu njoba anasemaka kozineka bado utaona na wewe haya yatakufikia. Mloko yako salipigwa kwanza Luvungi, alikuwa mubazalendo, umoya ule aligusiwa mjamaa yako, na bado ingali taingia hii upanga, ingali taingia mufamie yako mzuri, na wewe utakota hii moto, utaisikia. Jambo la tatu, ninaomba kwa viongozi wa AFC M23. Nilisema mojo yangu ya kwanza, watu wataisha, mutakuja komboa territoire d'Uvira, kule kuna bakia mawe na miti. Kwa haraka, watu ni wengi, hawana tupa kusemea. Tunawaomba viongozi wa M23, mushuke upesi, mushuke haraka sana. Watu wasiishe mu plaine de la Ruzizi. Kila siku watu wako wanahesabia vifo. Tuko tunasikia huko kwenye munaisha kamata, tunasikia huko kwenye muko munaongoza, watu wako wanaishi na amani, watu wanatembea usiku sawa vile mchana. Lakini kwe guvernema iko, hii jeshi ya Burundi iko, aba bazalendo bako ni kama nyama za pori zenye ziko katikati ya watu. Mufanye haraka wa ndugu wapenzi, viongozi wa M23, mutume jeshi lenu huku likomboe watu. Mukuje mkomboe watu kwa haraka, bila hivyo mutafika na nyinyi watu wanaanza kuwashutumu kwa sababu mtakuwa mumekawia. Nimesema na nimemaliza. Asante.